Магазин тенҷи баден и панҷум рӯзи челленҷ мо мешавад. Баланси мо да $196.47 ва имрӯза цели мо яъне кор кардан дар баланси мо бояд $214 боша. Яъне мо кор мекунем имрӯз получается $21.42. Барои ҳамон ягон чой ягон чи тайёр кунем, пештонда монем ва рафтем торговаться мекунем бачаҳо. Обязательно подписаться кунем, и чиз мада мотивация мета ва бо дальши ҳамихе газоват мекунем, кор мекунем. Рафтем якум сделкаи худмонро мековем, як бор мебинем реални пара буда чӣ гап рафтиста, баъд хулосаамона мебурорем. Якум сделка дар ҳаминҷа якта поён медурам. Ждат мекунем. Иҷода омад максимални точкаи моро орвимона, яъне сопротивлениемона пробит кард, омад расид, яъне дар ҳамин точка айҷа разворот шуд. Барои ҳамин 1 дақиқа мо тарафи поён дуромадам ва цели мо яъне ҳамин цена то анамҷаро фуромада метавонад. Дальчи агар пробой калидор шава, дальчи пробит мекунам, меояд пасаратса мекунад, ине калидор мона, яъне обновит карданда. Ва ҳамчунин мешава ай иҷа разворот бишава ай ҳамин точка, яъне иҷада локальни точка поддержкаи мо дар ин точка буд ва чӣ хеле ки мебинем локальни точка поддержкаи моро уже ценаи мо обновит кард. Барои ҳамин мо аждат кардистем ки ҳамин локальни точкаи поддержкаи инаи уровень мона, яъне обновит мекунад. Барои ҳамин 1 дақиқа тарафи поён дуромадем ва 5 секунди сделка мон гепи беман недод. Якум сделкаи мо ба плюс ба анҷом расид, медуроем иҷа Excel мон, иҷода отметить мекунем то, што якум сделкаи мон гузашт ва мерем айқафои дуюм сделка мо мешем. Дуюм сделка уже дар и валютни пара камтар нитоай. Барои ҳамин ягон валютни пара дига ёфтан дар кор дар иҷа, яъне чӣ хеле ки мебинем наблюдат кардастем максимални точка поддержкаша обновит кардагиай ва ҳолати пробой шуданаш мошнаай. Лекин 1 дақиқа тарафи боло метурам, барои чӣ ки поддержкаи ба қувватай тичани ҳамин қадар минут, яъне ҳамин калидора пробой карда натонистагиай. Ва ҳамчунин 5 минутада мебинем, яъне свечамон чӣ хеле, свечаи мо объёмни свеча, яъне 3 дақиқаш мондагиай. Пробит то куҷоро шуда метавонад ценаи мо, то инами калидора шуда метавонад максимум, баъд дальнейшем шакаш бояд разворот бошад. Мақсад то, што дар иҷа ина чӣ хеле ки мебинем 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 минут тичани 1 соат ҳамин линиямона, яъне пробит карда натонист. Барои ҳамин мо боло дуромадам ва ждат мекунем дуюм сделкамон чӣ гап мешавад. Свечаамон откат дод ва инаи свечаамон чӣ хеле дидем объёмни шуд, пробой чӣ гап шуд, калидор шуд. Барои ҳамин мо чӣ кор мекунем, зарани 1 баробар зиёд мекунем ва медуроем иҷада дуюм сделкамон new удач нагузашт ва отметитш мекунем ва чӣ хеле ки мебинем чӣ гап шуд, максималка иҷа омад, 1 дақиқа иҷа боло медуром ва ждат мекунем. Дар ҳар як пара ма 2 бор дагонда медуром, тамом, сеюм бора шуда лучи дига пара мерам, валютни пара. Ждат мекунем. Вау, пробой ништяк шуд. Агар рози свеча бетен буд шава, ма чӣ кор мекунам, ира 1 баробар зиёд мекунам, ждат мекунам, тен дод надод ва уже максималка инамиҷа цена фуромада метавонад. Барои ҳамин дальнейшем шаги ман дар ин пара, яъне сделка кардан нест. 26 секунд ждат мекунем результатша. Валютни параро алиш мекунем ва мерем дига ҷо, ба шарте нагзара. Иҷа ина максимални, яъне точкаи поддержкамон буд ва ждат мекунем результатша чӣ гап шуданаш. 6 секунди вақти мондагӣ, свеча 28 секунд. Дуюм сделкаи мо чӣ гап шуд, ба минус ба анҷом расид. Инаи дагонмон ба минус ба анҷом расид ва сеюм дагон даем, правильно, сеюм дагон даем, сеюм дагона дар ҳаминҷа поён медурам. Ретест урвину кард, яъне точка поддержка ва дар ниҳоята локальни сопротивление ба ҳисоб мерава. ҳаминҷа равози пробои верх мешава, уже тамом анализи ма полни ход гуфти урусон ни в чом немеброя. Барои ҳамин хай ждат мекунем сеюм сделкамона, бояд ман намекардам сеюм сделкаро дар ҳамин параву хай рафтем.
ба сабаби ки пробитие ва ман даёд дошта бошед мегуфтам ки отезда фақат чӣ мешавад бисёр ҳолатда ложни пробой мешавад ва инам ҷада ҳозир мебинем ложни пробое ҳами ё ки не. уровень инам поддержкаи инами калидормона обновить кардагия цена ва дани ҳолат яъне иҷара агар ҳисоб кунем саппортмон мешава уже ва инаи точкаи мо поддержка мешава 7 секунди сделкаи мо мондаи 5 4 3 2 1 сделкаи мо разница 1 пункти ба плюс ба анҷом расид. Парара алиш кардан дар кораи тамом дар ҷои и дагонмона мемонем то што гузашт. Ана иҷада мефурем изначальный депозит камтар уже вай шидем риск кардем ва чанд сум бояд кор кунам. Ман гуфта будам баланс $214 бояд шава. баланс $214 шава ва дар ми калидор рафтеса биёин лучи парара мо алиш мекунем. дар инҷа не иям не инҷарам не инҷа чӣ гапай инҷа 1 дақиқа поён можнай пайдею лекин дани ситуатсияро отметить кардан дар кore ки чӣ гапай дани ситуатсия агар ина мехоҳӣ ҳисобш кунем чӣ гапай восходящий тренд рафтеса дар инҷа восходящий буд нисходящий шуд дани время разворот шуд волгиҷо тарафи направление болоӣ. мо ождат кардастем ки ценаи мо то инаи калидора меояд ва димги свеча уже пробой мешавад тарафи боло. штат мекунем результатча бисёр гап намезанам. ва 10 секунди сделкаи мо мондаи 4 3 2 1 0 плюси худмона гирифтем. дар инҷа отметить мекунем баъд мерем дальши 1 дақиқа боло медромам. ба кадом сабаб боло дромадам? вроде в начале гуфтам том ки цена метавонад то инҷара биёяд бо чӣ гап шава разворот шава тарафи боло. Си секундиш мондай ва свечаи мо 40 секунди дигар мондагӣ. дар инҷа агар инаи хел баракӣ нигоҳш кунем яъне инҷада хати сопротивлениyaи моай ва инаи поён хати поддержкаи моай боковой агар нигоҳш кунем максимуми ҳамин боковойша яъне обновить кард ва и бояд по идее биёя иҷара обновить куна лекин вақти мо бояд бираса 3 секунд. дим сделкаи морам ба плюс ба анҷом расид медроем и сделкаамонам ба плюс ба анҷом расид мемонемша ва чӣ кор мекунем парара алиш мекунем бояд $10 кор кунем. дар инҷа чӣ гапай боковой движение ценаи дани ситуатсияда барои ҳамин мо чӣ кор мекунем мо инаи максималкара бояд по идее уҷдат кунем 1 дақиқа поён медроем анаку и баъди свечаи доҷи дромадем бояд баъди свечаи доҷи мо як свечаи определенияро уҷдат кунем баъд бидроем. интернет часпид чӣ коре кард ки намедонам бачаҳо хаҷдат мекунем ки сделкамона гирифтай ё ки нагирифтай. сделкаро ма айҷа қабидагӣ будам диден сделкаи мара айна иҷа ҳоӣ кадай ничего себе гуфти урусо бояд айнаи точка меқапид сделкаи мара иҷа ҳоӣ кадай ҳеҷ гап не барои музарани дагонда мемонам чтобы в случае нагзаштан ман успед кунам дагонда гирифтанда. 19-18 секунди свеча мондагӣ.
4 3 2 1 гузашт. Сделка ему. Чига общает. Идет на гузашт. Правильно? Дальнейшим шагом. Максимум до мадрасид якта. Вай! Ман хатоги кардам. Майҷа дагонда мондам, бояд майҷа изначальный депозит да мефромадам. Ошибка кардам. барои ҳамин камтар сарочма нашен, ҳама вақт нигоҳ кунед ин миҷатуна ошибкае ки ман кардам накунед. ҳозир ҳамин агар нагузара, ман получается бо дальше бояд дагон кунам. И яъне ошибкаи ман буд. инра ман изначально да мемонам ҳозир ки дальше бо ҳамин ошибка нашава. Из сделкаи мо по идее гузашт. Ишам плюс. Дальше $4 дига бояд кор кунем мо. Парабиеналиш мекунем бо ЧФЖПВ восходящий тренда 1 дақиқа боло дромадан можно, леки ҷои опасни да ман дромадам, бояд ман ждат мекардам. Определённое касание точкаша ждат мекардам. Иначе хеле ки мебинед восходящий тренд рафтагӣ, бояд ман инаи калидора ждат мекардам, бояд медромадам. Хариҷара я баробар зиёд мекунем. В случае вақт нарасидан инҷа до омад расид, баъд медроем. Боковое направление нигоҳ мекунем, яъне локальная точка поддержкаи мо ҳамин калидорай ва сопротивлениеи мо инаи линияй. Дидед? Дар ду ситуация пробои калидор шудагӣ. Ва айҷарам чӣ хеле ки мебинед восходящий тренд рафтестай 22 секунди ами вақти ма қати вақти свеча, яъне ягай свеча дар ҷои тамом шавад, сделкаи марам оқибатиш ҳавай мешавад. Гуфти гапо ина омад, инаҷа сопротивлениш буд, обновит кард ва ҳозир красный тамом шавад свеча, значит сделкаи мо намегзара. 1-0 сделкаи мо ба плюс ба анҷом расид. Иштияги бад ва мерем дальнейшим шагмон. Валюта пара созай, камтар ждат кардан дар кора, биёя ҳамин хада бираса, баъд бидроем. Во зуртар мешава по идее. шумо метавонед бачаҳо чикор кунед? Ин видеоро дидестен? Я лайк бепулай бародаро, и просто омада мотивация меда. Я лайкш монди, як комментария ҷошда монди, тамом, дальше тамошо кардӣ чӣ гап мешава. Ва шумо обратный связь бутен, мақсад комментария да бинависен. Шумо чиро намефаҳмед, чиро мефоратон ёд гирифтам, бинависен ва ман постараться кунам следующее видеода шуморо ҳамин чизҳоро бифаҳмонам да. Мақсад взаимовыгодный контент шава, зури бад мешава, яъне. Да, иҷа сделка абсолютно намекунем. Да и территориямон чӣ гап шуд? Ложный пробой шуд. Ва иҷа дам ложный пробой. Стоп. Қариб ошибка мекардем. Да, уҷа ложный пробой шуд ва ҳозир мебинем ки ина иҷа дам ложный мешава ё реальный пробой мешава. Ждат мекунем. Ва теперь як баробар зиёд мекунем. Як баробар зиёд мекунем. Результати сделкамонро ждат мекунем. Вау. Ин сделкаи мо ба минус ба анҷом расид. Получается мо дуюм дагондаем.
2 дақиқа тарафи боло медорам. Ин қадар пунктале ки пропускат кардагим по идее бояд пропускат накунам. Ягон зоти одам ва савит наметавон пунктҳоро пропускат кардан. Максималкатонро фақат ҳама вақт шидат кунед. Як минути дига вақти мо мондагие. По идее бояд времяи ма бираса. Свечаи 5 минутаи нав сар шуд. Нав сар шуд, нисходящий тренда. Да иҷа чӣ хеле ки мебинем цена задерживаться шудагие. Ва цена мо метавонад то неҷаро буфрояд, баъд вақти мо конкретно уже намераса. Ҳамин пара валюта якта дига боло медорам. Тамом. Пробичт линия. Одам гледа ложния ёки реальный пробояй. Штат кардан дар курай. Ва получается дим дагони мо намегзара, барои ки 17 секундш мондагие ва 7 дагон мона ждат мекунем. Ин дагон мо нагзашт ва ҳозир мо дар ин дагон монем ва баъди иб валютаро маҳаллиш мекунем. Цена ретескат ки уровень аввалаш ва дани ситуацияда бояд ак по идею чӣ гап шава, агар ки пробои реални бошад, дани миёя иҷаро обновид мекунад, дальнейшем шагиш поён мешава. Ба сабаби ки инаи свеча як бора пробой яъне бетен бо пробой мекард, бо зури бад мешуд. 6 секунд вақти мо мондагие, 5 секунд, 9 секунди свеча. Ва мебинем результат мона. Из сделкаи морам ба чиҷо тамом шуд ба минус. Тогда мо инро минус мекунем ва мо уже реальни чорум сделкаи без пашаднида омадем расидем. Чорум дагонда омадем расидем. Бароям биёин лучши параро алиш мекунем, барои ки се сделка подряд дар ин пара гузаштагӣ нест ва дар ин пара сделкамона мекушоем. Тамом ждат мекунем. Иҷа саппорт монай, иҷа точка сопротивления монай. Мо ба инда даромадем. Бояд ба инда намедаромадем по идею. Результатро ждат мекунем. Баъди бояд ман як дагони дига кунам. Охирон дагон мона мемонем. Ира отметить мекунем. Ирам нагзашт ва последний дагони мо $45.89. Правильно. Беян ягон ситуация дига мекунем, баъд сделка намедроем чӣ уфте. Дани ситуацияда 1 дақиқа боло можно. Ва ждат мекунем. Локальная точка поддержка барои ҳамон тарафи боло дуромадем ва дим свечамон агар гепи поён буда, яъне пробои линия шавад, тамом сделкаи мо намегзара ва баланси мо $129 мемона. Получается бо мо як рӯз, чанд рӯз қафо мемонем. Барои ҳамон надеюсь вақти ман мераса ва ин сделка мегзара, барои ки линияша омад обновид кард. 14 секунд мондагие.
уже бояд дальнейшем шагаш боло боша, сделкаи мо бигзара, мо получается бояд торговый планмона маҳкам кунем. Камтар уже волнительный моментай. Сделкаи мо гузашт. Челлендж ба ҳамин бод давом мета бародаро. Ай шумо чи максимум поддержка ва ҳама вақт боварӣ дар хитон дошта бошед. Цели мо яъне $21 буд, мо целмона задем, кор кардем, ирӯзмона маҳкам кардем. Рӯзи дигармон 23 кор мекунем ва ин сделкаи последни дагони мо гузашт. Чӣ хеле ки хитон диден. Ай шумо чӣ бародаро? Лайк, комментарий обязательно. И чиз мада мотивация мета. Дар паноҳи Аллоҳ бошен. Ҳар як одаме ки лайк, комментарий мемона, ҳаматон дар раҳмати калон барои поддержка ва метавонем видеоро ёру дӯстотон рӯй кунем. Дар паноҳи Аллоҳ.